لیدی و کلینکا چند بسپورین بار ریسایکلین ل 6000 تن انگلیشین هرما کردستانه که دروژه داد هتا هاوتن دشت نزدیکی 200 مگاوات کاربی برهم بینید او جبلی هبونا چند پیکاته مادن خامندی که دشت نزدیکی 2000 تن رژه و قماشی و شوشه و پلاستیکی و آسنی و دار و کاغذی برهم بینید هرچند دمه چند سالانه به حج دانانا کارگهین ریسایکلین و جدا کردن ماده ناف گلیشی ده دکرن به ما بستا مفاور گرتن و بکارینانه چند پیش اسازی جدا جدا جلای خوبشی نیچیروان کمال برپرسی بشه ارگانیکی ل کارگاه کوشه دبیجیتن ل دهوکو دوروبران روزانه 700 تا 800 تن انگلیشی بو کارگاه مدهنو دشیان داین 400 تا 500 تن بکاربینین جليش بدات وقت تيتا معملة ام داخلي معملة كاين ومعمل جيك جداد كات كرتوني جيت جليد نايلوني جيت جليد بلاستيكي جيت جليد ألمنيومي آصني أفات هميت شتا باطاوات شو هميت شتا جيت جليد و او تشتيت مين تفا برماي كت خارنه او رجا 5 صدد بيتا أورغانيك شوي أورغانيكي 15 حتى 20 صدد برماي كت خارنه جاوي حتى راسي زيادة يعني 15 حتى 20 صدد جالك إسراف يعني وابد يعني كم تربيت دباشتر بيتو وبالمقابل يعني ما الاستفادة جين أبي برماكت خارنة ما خطوات تاين وابديت بتا كومبوست أورغانيك بتا سماد بزراعتي كيرتت بدارو باري وفلاحتين بانو يعني هر استفادة تداهي هرواسان کارگاه کوشه او چند جدا دیار کردن به رژا 15 تا 20 صده دیبیت پاشمان که خورنه والله حتى عطارات داكي باشا بس يوم بو خلكي خو بيتفي يعني المال خو هر مالا كي 2 سال كي جليشي هبن برماي كي تخورني بكنا سال كي وبرماي كي دي يتحشك جليشي حشك بكنا سال كي كودي اكا هو صوب ما بيتش مالا دي بتر استفاده جي كاين وعطلات دي كاين بالمعمل دا استفاده بتر و دي بما باشتر بيت دهت ازانین لسال 2011 و به شیوه که فرمی کارگاه کواشه لگوند کواشه هات وگرن به مبستا